adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen toklang hin paprang dun thek thia khai tumke mithang long ri long pat chrai kompon thek the lasmi thang alama ki pendang lok long ri long pat la pen jutang jubat ke chrai kom chi afan pluti toklang hin paprang dun vek nangji la pen toklang hin paprang dun nangji pluti logi charli avar sai sitami me sen pen charli long nangji bangso puthak non KAC kichari bom KACCM Dr. Tuliram Ronghang akimang ponalong EM Richard Stock bia hin pen sitami bor iponsi khai long ria pharman toklang hin ki paching thur pon jia phan sideng pon bom lo Lason Thotsi Dorbagori constituency angkang Rongbong Khat High School along 100 bedded pin sopen arluso hostel ki kim kirang pon jia phan sideng pon tanglo Kaduka vikuti ki thomra lang troxer ke batangka pen ki kim kirang ponji Rongbong Khat High School along 100 bedded hostel ki kim kirang ji aphan adimak long kedam tang pai pai ni pai kriner ke warni KAC EM Richard Stock pie demak long along an palidam si lang choridang Gigi pahai pon tu thegi so afansi itum kaching room laso ninge the pen azok si pini na tum same theglong lo benanga na muk chitong lo apar de hiri aradwan same pini alang tu maning karong alam thi tu fan chitheng chithan lo to war helo ki sungna ya alam theka tamining je pon ko apar de hiri atum kudam singnara ido tum Piniar ni kudam singnar pen ha Rongbong Khadan itum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang ahirzume kang hon na pen itum Dr. Numal Momin MLA Bokazan alang tum ahirzume kang hon kaching ki kachithan pen ajo piniar ni itum towati khek ponong lo apan da kalila piniar ni mera beti pen Rongbong Khat thedong la pen dai thora towar same tender call lo la September ang bong pen kam pangcheng ponong po tender ki call pen majok a contractor le nang claims nang claim pipa mip nang po la pen towar aporting pen nang patang pinong po hanboka towar kidam ki bang kisung nilimata chitheglo chichini lo posame ajara kam same apornang kok apoda joini si piniar ni itum dak tender college lo posi itum ningarong pik hangjang la pen Dr. Tuliram Ronghang itum CM team kar bianglong achip ki Japon misen aning nangapati pen alangli a hirzume ka hon ben joksi itum afan da so tobar na pipon la Dorbagori constituency angkang Rongbong Khat High School along lok charli sumara tuma phan ansu se ki charli hin ki paprang dun bom je phan KAC ahin pen sideng pon bom tanglo Lapen non bangso high school along abang ki pin sumara phan 50 bedded lapen arlu sumara phan 50 bedded kadokawi 100 bedded a hostel mission over side long ponpo KAC executive member Richard Stock bi ka humrida mahut kaning je pona tenke school ahem kasemara vi kirui tu pruija phan cycle stand staff quarter sidami kenang soddo lasila haya bangke estimate semar etlo sidami non bangke ladak Rongbong Khat High School hostel ki kim je adim nang kelang aphan sikewang Lasibang so hostel ki kim jia phan tender call etlo lasigi wangja che klomati September ang bong ki kim kirang pangcheng ponpo laben madule contractor sita me ki kim kirang patang etnang ji lapen kim pam menang ji kalite bill pi pelo pusi EM tok bi pen ning ji pon da staff quarter tami kinang soddo na high estimate hai ke kemet lo lapen event cycle stand apan da me estimate dolo to ko vela pen pe koi ke pini ke bangi alam se bang ke da girl hostel apen boys hostel 100 bedded mane 50 for boys 50 for girls so hostel na kini adim nangala no already tender call lo sin sabang already tender pa call lo PWD pen non ke bang jian yang bo majole contractor lo same kim pamin nang ye fan so da arong da huriar lok along also maratum tebok terai la pen kavidera tum fee of course pen dang la so hostel long do pen so school ki dun thegi fan ba our sai long dun ko hello sir estimate ye kon
estimated 3 crores and 90 lakhs. Te betul pula saya starting ni. La already tender call lo, tender ke call pen man fancy mo CS high tang de pen estimate kado kawe CS tang de pen ma fancy PG ni hola tender call I think pen by September we start po. September is confirmed. Abang la. Kena repairing mo kaya tangan mo pala. Repairing non claim bom la, dulang, claim nahi dulang. La high kado kawe ni contractor fan putikang lo, patang lam ni, patang te pon de payment long le lo. Duarbagori Pen Thompson Terang Report, KATV News. Kiram tang pai ni phai krenar ke parni pholoni constituency ki parlo center denki mo pamalong council pen circle office atum chalang pet pen pholoni constituency arlo salawarang kang forest along lialong inglong so kido bomatum longli patak choklim avia jok KAC pen matha ponsi akijoy pen ongtung arar phan CM Dr Tuliram rong hanghin pen pataron pon Bangswa Mayalong Haraghat MLA Dorsing Rong Hang Pen Chenglok KAC ki jatum ong dung pen chitong dun lapen Karbyang Long di senior lap hang chopita chitong dun si RDP dun জনজাতি সকল ট্ৰাইবেল সকলৰ যিবিলাক বসবাস কৰে আছে বহুদিন ধৰি বহুত বছৰ ধৰি বসবাস কৰা তেখেতসকলে মাটি অধিকাৰটো পোৱা নাই মাটি পটা তেওঁলোকে পোৱা নাই 2006 Forest Protection Right Act মতে জনজাতিসকলৰ যিবিলাকৰ ফৰেষ্ট মাটি বসবাস কৰা তেখেতসকলক মাটি পটা বা মাটি যিটো নেকি প্ৰাপ্য অধিকাৰ দিয়া সেই নিয়ম চৰকাৰে এটা আইন ওলাইছে সেইমতে ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট 2006 মতে ইয়াত প্ৰায় 2257 পৰিয়ালে চালৱল আৰু চিলুমি ফৰেষ্টে বসবাস কৰে তেওঁলোকক মাটি পটা দিয়াৰ স্বাৰ্থত আমি কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিছনাৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি প্ৰত্যেক পৰিয়ালে যাতে মাটি পটা পায় সেইটো চিন্তা চৰ্চা কৰি আজি 2,257 ভেভিলিয়ন আজি বিনামূলীয়া পটা আজি বিতৰণ কৰা হ'ব সেইটো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু সেই পটাৰ নামত আপোনালোকে এক পইচা দিব নালাগে কোনো দিছে নেকি News Report KATV News Rongkhang Havara Mai bitung atum pen pining surihini rain koira pho singkan ke paman ponji ingding thom kebra ke thom Havar Karbi risonim surong aji aparman kidam tang pai pai ni phai kret trokarni pen Rongkhang Havara Mai angkang kido atirang tin ka chiomria sai pangcheng pon tanglo
ke dam tang pai pai ni phai krit chokar ni hong kram KCS pen doloni KCS atum along an humri damsi hini a KCS aphan rong khang hawara mai pen ZKYF ahut nang chitong dun vek nang popu lam than tikang pen KCS hini pen sitame chidon dun si rong khang hawara mai abutung atum aphan aning pathe dun rinti angke damana sini khang utara nang hawara mai chita tinju amai ko kon nang banga thalo yang si aporani ta ni dipudun alang jumha hala daga ni dewarani nang ko office ta dewarani sini ke dun jagi akan kopiya ke semua ni nanti di benda itu sini ada ini nanti jauh jadi asli nilai pen ke ini orang awal apa ni kalau kami lada mana cuma kisung malam anda kita ini di nanti kerap benci mungkin ada orang nanti tu ciri no kita nilai nanti kerap benci lah itu begini sini nanti kerap benci lepas nanti tu pulau soalnya nanti sini ang pagkano nito na kalau pahok seling kethali aphan tirang ka chum ripon amaya long mai puron jiram kro chisong ingleng dihin rim bang bor sing tiron lapen bidisar pen kedang lo rong khang hawara mai bitu tum do an chitong dun ringti lason thot si pai pai ni phai kre chok siar ni le thot sidami palong ni tirang an humri dam kahumri dam atirang laki langhan KCS pen cheng biri KCS along an humri dam si lun tumu chithan kang pen warapan aning pathetika rong khang hawara mai along dihin rim bang bor sing tiron mithang karbia khai ka ching hon thektik abang phua lan chot kalisi karbi culture lapen karbi lun lam tomo hai hui aning ki hang pikabang phudo lasinon ke bangji ingdeng thom ke prake thom hawar karbi rusunim so rong aji rong khang hawara mai along anstami alang ning ki me pen aterang tin sidame kilang ke rap dunji aphan chisik pon po cheng birisan chomaterang pen sidame ke ram tang aning kan ke chapati dun thek thedet sidame pining aseng kan ke chapati dun bek popusi mai phuang no chithan dun nilitung tumi kedam tang ni pai kret tok la pai chik tok pen labang so rong khang hawara mai ben nilitung kerang ka chuhung ri dam ya phan chisi kedang pen kedam tang tumi pen nilitung cheng kon lo tumi bang ke hong kram la pen buluni la pen pini bang dak langhan la pen dak chengbiri san chomaterang lo lati san chomaterang atum phan ka chuning ri mate la dak ilitung chengbiri san chomaterang tum phan chuning ri kang tung bang la pu lo ilitung kedam tang apora hut alang litung asap tu katura chat pen nang chitong dun long le pininga bang alang litung lamchak nang chiki dun lo mate klardak pen baisa pen alang litum nang chithan lo pining pen ke alang litum nang chipati dun po la pen nang dun bek po pusi alang litum pini ladak mai pu la pen kong chun bang la pen dak biji sar sore saratum la pen dak swar lo tum kadu we pen ta alang litum lamchak nang chipi dun lo la pen ki nang chipati dun bek po pusi alang litum pini rani alang litum nilitum phan nang chithan dun tenang litum teran kon skilong tang terang koan mane nilitung sop kote pen ke terang krihini do terang krihini pen terang pli pinian ke tumi terang hini lo mati di la alang litum ta wang wek po la ben pini la terang hini long ke bang ta alang litum wang wek po puti pulo la pen non terang pli bang ke lage non ke bang dia dim long ta do wek po la pen non ka humri dami terang narkep dolang la terang narkep ta kapa bang je phan nilitung chisik chedang lo mane kabor idam bang do po la pen un an ge pa bang i phan nilitung bori pon po kirpan pon po pusi nilitung hawara mai pen matha pon suppose lapen rong khang hawara mai sidame sanchom krihini mate terang krihini an pleng tang lo pusi pachini pon borthol pen priyanka balmiki KATV news Pinia birta bangkil ansikang ton lo dumi thak mi kardom